Evo 4. godina za redom od kada smo uz pomoć njegove svetosti patrijarha zajedno sa ovom gradskom upravom vratili tradiciju proslavljanja gradske slave u zdanje Starog dvora. Ovo nije običan Spasovdan, upravo zbog prisustva časnog pojasa Presvete Bogorodice koji je samo u 3 države do sada iznošen sa Svete Gore. Velika je čast našem gradu što ćemo imati priliku da budemo domaćin jednoj tako velikoj svetinji. Ja bih voleo još jednom da se posebno zahvalim našem patrijarhu zbog svega onoga što čini poslednjih par godina, a to je da smo uspeli da započnemo možda neke nove procese negovanja nekih tradicionalnih, a kad kažem tradicionalnih, onda mislim na porodične vrednosti, što su nam pomogli da takođe 4. godinu za redom jasno ustanovimo jednu od najvećih manifestacija u ovom delu Evrope, a to jesu Beogradski dani porodice, koji se baš dešavaju u ovom periodu kada je slava grada. I Beogradski dani porodice su na svaki način nešto što treba da pomogne našem društvu da u nekim poprilično teškim vremenima u pitanju očuvanja i tradicionalnih vrednosti, očuvanja same baze i srži srpskog društva i srpskog naroda, da se okupimo, da pokažemo ljubav, zajedništvo, bliskost i da jedan moment u kojem se nalazi ne samo naša zemlja, nego čitav svet što lakše prevaziđemo. Neka nam je srećna slava i živjeli.